Namakuru agezweho none yemeza neza ko umutwe wa 23 wongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi zari zagerageje kwambuka ariko biza kurangira bizibanye ibibazo mu bice bitandukanye. Ingabo z'u Burundi zagiye zambuka ndetse zitanyuze ku mupaka usanzwe uzwi kugira ngo zize gutungura FC 23 nkuko amakuru ari kugenda abigaragaza, ariko nanone ahitwa Nyamaboko ndetse n'ibindi bice bitandukanye habaye imirwano ikomeye cyane aho ingabo z'u Burundi zongeye gukubitirwa hareba inzega. Benshi bagiye bavuga neza ko hagaragaye imirambo y'ingabo z'abarundi mu mugezi wa Ruzizi nkuko benshi cyane babivuga. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi byagenze bite ngo bisange baguye mu mutego wa FC 23 nkuko bigenda bitangazwa, ndetse benshi bakaza kugenda bavuga neza ko ari akaga gakomeye cyane kongeye kugwira izi ngabo. Namakuru agaragaza neza ko izi ngabo zari zimenyereye kwambuka zikagaba ibitero shuma, ndetse ibitero byagiye bizengereza 23 mu bihe bitandukanye. Kuri ubu ngubu kandi 23 yaje gukurura amakuru ko hari ingabo z'abarundi zigiye kongera kwambukira ku mupaka wa Panya, aho bambuka uruzi bakaza kugaba ibitero kuri 23 bayiturutse inyuma. Ibyagiye bizengereza cyane ibyabaye kuri aba ngaba rero byo bisa nkaho bya wa mugani wa bwa bushwiriri, bamwe baguye muri uyu mugezi. Imirambo abaturage bayibonye kugeza kuri ubu ngubu, imirambo ireremba mu mazi. Bamwe bakavuga neza ko iki gisirikare kandi cya 23 cyafasha abasirikare batandatu b'u Burundi, abandi nyuma yo guhangana bahise bongera barambuka mu buryo butari buboroheye. Hari n'abatwawe n'uruzi nkuko benshi bagiye babivuga. Ni inkuru yababaje cyane igisirikare cy'u Burundi, ariko nanone biza kugaragara neza ko 23 yongeye kugenda itanga isomo rikomeye cyane iri kwihanangiriza izi ngabo z'u Burundi. Namakuru atugiraho rero aturuka neza mu madefense atandukanye y'ingabo za FC 23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo 23 baze kwitesha umutwe bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa advancinga maze base n'abayishyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Namakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kwashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe n'uko FC 23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni biki byahabaye 23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazalendo. Aba Wazalendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa advancinga bakaza mu bice 23 kontrola, ndetse bari bafite n'intwaro nkuko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya 23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakwiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazalendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane 23 isa n'iyari bafitiye inzika, kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya 23. Abo Wazalendo bari bafite imbunda ziremereye nkuko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazalendo yari yakoze, ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. 23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa Wazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za 23. Ahangaha rero Wazalendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi Bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo, Umusibejo, ubwo 23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo 23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, kuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe.
Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na headquarter amadefense akomeye cyane, ngo maze abariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mw'ibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko wazarendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro, ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, byatumye mu masezerano y'amahoro Kisekedi atarahawe agaciro cyane, ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. Makuru agezweho none yemeza ko umutwe wa M23 warekeye aho kubembekereza ndetse no kwinginga leta y'u Burundi. Amakuru atugera aravuga neza ko drone ya mbere y'igisirikare cya M23 mu buryo burofisiyeri yamaze kwerekeza ku birindiro by'ingabo z'u Burundi neza hakurya, aho bivugwa neza ko hari guturuka izi drone nazo ziza kurasa M23 mu birindiro byayo. M23 ifata umwanzuro wo koherezaho drone ya kamikazi yazengereje ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'abarundi, kuko bari bazi neza ko M23 itaza gutinyuka kuza kwambutsa umupaka ndetse ikaza kurasa kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gushya ubwoba ndetse yamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Ni mu gihe benshi bagiye babwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ibi ngibi ari gukora byo kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo guhangana na M23 bishobora kuzamukoraho, ndetse izi nyeshyamba zamwiyeretse nkaho zigira discipline. Umunsi zizamuhinduka zizamurasa ndetse zagiye zimuburira zimwibutsa neza ko ibujumbura ndetse na za Gitega ari hafi cyane uturutse kuri uyu mupaka. Ibisa nkaho bamubwiraga neza ko nabo bashobora kuharasa, ndetse kuko M23 ifite imisozi itandukanye yo muri ibice by'inkengero za Uvira ndetse n'ahandi. Benshi bakavuga neza ko byayorohera. Aha rero niho Kisekedi yakomeje kuba asa n'ushyira mu mutego ukomeye cyane mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi Felix Kisekedi, kandi akaba akomeza kugenda amuhatira ndetse anamwereka uburyo bwo gukorana ngo bushya, aho bivugwa neza ko abasirikare b'abarundi ngo bashobora kuba bagiye koherezwa noneho ku butaka bwa Uvira ari ibihumbi n'ibihumbi. Nyamara benshi bakavuga ko n'ubundi abagiye baza nta musaruro udasanzwe bigeze batanga. Ibi rero biragaragaza ko benshi mu barwanyi b'umutwe wa M23 bagiye bakomeza kugaragaza ibimenyetso byerekana neza
neza ko basa naho batakinginga ndetse basa naho batagishaka kumva amabwire. Ni mu gihe benshi bababwiraga neza ko uwashaka kurasa ku gihugu runaka bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. M23 iravuga neza ko nta ngaruka zidasanzwe yiteze kurusha izo yagiye igira ikiva muri uyu mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bivugwa neza ko bakomerekejwe ni drone barenga 20 abapfuye ni 3 nk'uko amakuru aturuka hakurya ku butaka bw'u Burundi bitangaza. U Burundi bwatangiye gushya ubwoba ndetse benshi baravuga neza ko M23 ubu ngubu igiye kujya ikubita ndetse haditanka ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo z'u Burundi ziba ziri gufata umwanzuro ndetse no gupanga imipangu yo kuza kuri ubutaka bwa Uvira. M23 bikoze mu gihe hari drone zigera kuri 3 zari zamaze kwigabaho ibitero zihagurukiye kuri ubutaka bw'u Burundi, aho yahise yohereza iyi drone ndetse itunguranye cyane cyaje gutuma inaza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Hakurya rero i Bujumbura biravugwa neza ko amazi atakiri yayandi. I Bujumbura haravugwa pressure n'igitutu gikomeye cyane mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa kandi ubwoba bukomeye cyane aba perezida y'iki gihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yamaze kuhindura abarinzi bose b'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aho hose hari abarinzi bashya ndetse niwe mu rugo byamaze kumenyekana neza ko yahinduye nibura 80% by'abamurindaga. Ese Tshisekedi yaba yamugiriye inama yihe? Benshi baravuga neza ko umujyanama we mukuru Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamubwiye neza ko kuva atari kwizera bamwe mu bamurinda ndetse nabo bayoborana by'umwihariko inzego za gisirikare akwiye gukora amavugurura mashya kugira ngo ibyitwa kudeta cyangwa se kumutembagaza ku butegetsi bize kugenda biburizwamo. Ni mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwe yagiye yivugira neza ko abo bayoborana ngo ari indyarya ndetse akabivuga mu ruhame, akavuga neza ko ndetse benshi bagiye bacura imigambi yo kumutembagaza ku butegetsi. Ibi kandi nibyo bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane ndetse akaza kugenda akora amavugurura ndetse n'impinduka zikomeye cyane muri iki gisirikare. Kugira ngo murabizi mu minsi ishize yakoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare, aho yagiye agaragaza ko hari abasirikare yakwiye mu nshingano ndetse abandi akabasimbuza abashyashya, nk'uko benshi bari bavuga ko ibi byose ari kubishyirwa ku gitutu kuko amakuru yamaze kugenda ajya hanze. Ibi kandi yabitewe n'igitutu, aho bivugwa neza ko bari bamaze kumushinja urupfu rwa Minisitiri Gabi wishwe mu minsi ishize. Inkuru ko arayibabwiye, abenshi bakavuga neza ko yishwe ku kagambane ka perezida w'iki gihugu bitewe n'uko uyu minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho yari afite menshi mu mabanga y'uyu mugabo ndetse akaza kugira ubwoba ko azamushyira hanze. Ibi byose byagiye bihurira kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ndetse benshi bakavuga neza ko atanorohewe n'uburwayi muri iyi minsi yifitiye. Ibi byose bikaza gutuma ataryama ngo asinzire. Hakurya mugenzi we ndavuga Tshisekedi nawe ntabwo yorohewe nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda isa n'iyigarurira amahanga maze bakaza kugenda bayumva. Mu gihe Tshisekedi we yari yaragiye yifatikanya na bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakazenguruka amahanga yabo Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bagenda bababwira neza ko M23 ari umutwe wazengereje abaturage. Nyamara mu gihe bamwe mu bayobozi batandukanye yaba bo mu nzego zitandukanye ndetse na UN bagiye basura ibice M23 kontrola, bagiye bagaragaza ukuri kwa nyako ibyatumye Tshisekedi amahanga mutakariza icyizere. Kuri ubu ngubu M23 isa naho iri kwibere ku buryo budasubirwaho. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 hubwo bazajya kwisanga basange nicyo cyanditse igisirikare cy'igihugu, ariko benshi bakaza guca amarenga ko ikirwa balkanization gishoboka ndetse ibimenyetso byatangiye kugaragara neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuzacibwamo kabiri ndetse n'igihugu kigacibwamo kabiri maze Kivu Republique. Ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara. Amakuru atugeraho aravuga neza ko nubwo ibitero bikomeje mu bice bitandukanye, ariko M23 isa nayo itarafata umwanzuro wo kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko benshi bagiye ba breaking izi nkuru, ahubwo yamaze kumanuka nibura ibirometero 2 aho yari iri mu misozi isa naho iri kure y'umujyi wa Uvira. Ibi rero nibyo byateye ubwoba ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo batangira kugenda basubira inyuma. Ababonye izi ngabo zisa naho zihunga ariko zigenda gake kaje zisubira inyuma zicunga muvumo ya M23 niho bagiye bavuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko mu by'ukuri ntabwo zirinjiramo ndetse biragaragara neza ko hashobora kuza kuba andi mategeko n'amabwiriza mashyashya, kuko kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira bisa nkaho M23 byo yamaze kubyemererwa. Ahubwo benshi bakavuga neza ko iri kugenda ireba uburyo ishobora kuzafata uyu mujyi hatabayemo imirwano iremereye cyane izahitana abaturage. Uyu mujyi urimo ingabo nyinshi cyane zitandukanye, ahashobora
hashobora kuzabera imirwano itarigeze ibera mu bindi bice. Ni inkuru zigezweho nonaha benshi bakomeje kugenda bavuga ibijyanye n'umutungo w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaza kuwuhuza n'uko wakomeje kugenda unyerezwa n'abantu bivugwa neza ko bafite inyungu muri iyi intambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Wazalendo, aba bose bari gufasha iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru zigezweho, amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 nyuma y'uko twababwiye inkuru zemeza neza ko bari bamaze kubona inzira inyuzwamo zahabu zikurwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo zikaza gukoreshwa nk'igihembo, Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto ahemba perezida w'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kumushimira ko yamuhaye abasirikare bakomeje no gupfira kuri imirongo y'imbere ku rugamba. Ibi ndabikubwira n'inkugerera mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana hamaze kumenyekana amakuru neza ko 23 izi zahabu yakomeje kugenda izitega ndetse bikavugwa neza ko birangira izishimuse. 23 yongeye gushimuta zahabu, bivugwa neza ko ari ikamyo hafi yari yicagase amazahabu. Bivugwa neza ko akenshi iyo tuvuze zahabu aba ari amabuye y'agaciro muri rusange, n'amabuye y'agaciro bivugwa neza ko arimo koruta ndetse na gasegereti nk'uko bigenda bigaragazwa. Ibi kandi bikaza gushimangirwa n'abarundi ngo bamaze kuvumbura neza ko perezida w'igihugu cyabo yagiye ahabwa zahabu inshuro nyinshi, maze akaba yaramaze kwigwizaho imitungo. Bivugwa neza ko afite inzu y'akataraboneka i Buruseli mu Bubiligi, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo akomeje gukorana idiru zikomeye cyane na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko akaza kubikora mu nyungu ze. Nibi ndabigusobanurira cyane, ndakubwira byinshi cyane bigezweho kuri iyo operation 23 yongeye gufata izahabu nyinshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ariko kandi benshi baraca amarenga bavuga neza ko M23 ikomeje kugenda itega imitego ndetse ahishimuta bimwe mu bikoresho ndetse byifashishwaga n'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu yaba yageze kuri izi zahabu, amabuye y'agaciro. Ibi ndabikubwira kandi wumva ikimwaro ndetse n'igisebo ndetse n'igihombo gikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Yves Ndayishimiye. Bivugwa neza ko yamaze no kwibikaho umutungo utimukanwa, inzu akataraboneka mu gihugu cy'u Bubiligi. Ese ashaka kuzahungirayo, ashaka kwimukirayo? Ibi byose turabigarukaho. Nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba amasasa aravuza ubuhuha mu bice bitandukanye, Mikenke, Minembwe, Puwezero, Bijombo ndetse na muri Plaine de Ruzizi. Aho hose ndakubwira ibiri kuhabera byagenze bite. Amakuru atugira haravuga neza ko nyuma y'igitero gikomeye cyane kibasiye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, mu by'ukuri gisanzwe gikontorwa na M23, igisirikare cya leta ya Kongo cyafashe umwanzuro wo kuhagaba ibitero. Bivugwa neza ko byari ibitero bigamije kuba byakangiza ku buryo bukomeye cyane ibikoresho ya M23 ifite kuri ikibuga cy'indege. Nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza, byaje kugenda bite kugira ngo iki gisirikare cya M23 gihangane n'ibi bitero, kuko havugaga amakompura menshi cyane ndetse amasasu y'imbunda ziremereye cyane yumvikanye ku munsi w'ejo ikavumo ku kibuga cy'indege. Ibi ndabikubwira, reka mbanze nkubwire neza ko nanone inkengero z'umujyi wa Uvira nk'ibisanzwe ibiturika byo bisa nkaho nta gahenge na gatoya. Masasu menshi cyane aravuga muri grupoma ya Bijombo ndetse no mu bice bitandukanye za Mikenke. Ibitero bikomeye cyane byerekeza Minembwe, Remere de Perquirwane ikomeje kugenda ibigerageza kubihagarika ndetse na 23 ikaza kuyifasha guhangana n'abawazarendo bakomeje kugenda bashaka kurimbura ubu bwoko. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Reka nkubwire ko ngiye kugeza aya makuru kandi ntari butinde, ugomba kubana nanjye ndetse unkandire like. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ndakubwira neza ko mbere yuko twakubwiye inkuru zitandukanye nizi ngiye kuzikubwira, mpera ku nkuru yemeza neza ko M23 yongeye gusa naho itsinze cy'umutwe perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tshisekedi muri rusange. Ibi biranyura mu nkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko bamwe mu barwanyi ba M23 bakoze operation yaje gushimuta. Niba twabyita gushimuta, niba twabyita gufata, kuko n'ubundi yaba ari umutungo w'abakongomani, kandi M23 n'abakongomani bafashe imitungo yabo yari isahuwe. Reka dukoresha iyo mvugo ijyanwe ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa neza ko ni imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yari irimo zahabu zicagase. Bivugwa neza ko ari zahabu zifite agaciro kenshi cyane, ndetse benshi bahise babihuza nuko bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ahabwa amabuye y'agaciro agurana abasirikare be yohereza ku butaka bwa Kongo mu mirwano. Ibi rero bikaza kugaragazwa nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bafata nkaho ari umukene cyangwa se adafite imitungo karabutaka, ahubwo bagaragaza neza ko ku butaka bw'u Burundi uretse imitungo igaragara afite mu gihugu cy'u
Bubiligi uyu mugabo ngo yaba ahafite inyubako karabutaka i Buruseli nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi cyane bahise babihuza rero n'izi zahabu M23 nayo yamaze kuzibikaho mu mitungo nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse n'ibintu byamaze kuba confirmed ko M23 yaze gutega ambushi ndetse iza kugumana uyu mutungo wari gusarurwa ku butaka bwa Kongo, nubwo benshi bakoresheje imvugo yo gushimuta, ariko bisa nkaho M23 yabikoze mu nyungu zayo ndetse kugira ngo ibashe kongera kugaragaza neza ko ishoboye kandi ishobora kongera gukora operation nk'izi. No operation iri mu inyungu zikomeye cyane kuko bivugwa neza ko ari amamiliyoni n'amamiliyoni, bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi kiri kuri cortege ndetse na protokole zikomeye cyane zo gutwara uyu mutungo izi zahanganye na M23 kugeza ubwo umushoferi wari utwaye iyi fuso aza kuraswa, maze M23 yita ifata umwanzuro wo kuza kuba yagarura aya mabuye y'agaciro mu bice ikontorora. Ibi byose byabereye muri Kivu y'Amajyepfo neza mu muhanda werekeza ku mupaka wa Gatumba nk'uko amakuru abivuga, aho M23 mu by'ukuri idafite ibirindiro, ariko benshi bakibaza uko yatunguranye iza kugaba igitero ndetse ishimuta aya mabuye. Ibintu byongeye kuba bibi cyane ku basoda b'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagenze bite kugira ngo M23 yongere gufata abasirikare b'u Burundi bangana gutya n'intwaro zabo? Ibi biraza kuba bibarwa gute? Iyi nkuru iraza kubarwa nande? Abasirikare bagira muri 200 b'igisirikare cy'u Burundi bivugwa neza ko bamanitse amaboko banzura kwihama M23. Ibi byagenze bite? Byakozwe bite? N'urugamba rukomeye cyane, ibitero bikomeye cyane igisirikare cya M23 cyongeye gutungurwa. Ni imirwano yabereye hano muri Kivu y'Amajyepfo nyine mu bice bigana muri Plaine de Ruzizi, aho bigaragazwa neza ko abasirikare b'Abarundi aribo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko benshi bamaze gukomfaminga ko Abarundi batishimye ndetse bisa nkaho bamaze gushwana na leta yabo ndetse bacitsemo ibice nk'uko amakuru abigaragaza. M23 mu guhangana ku rugamba, ninde urashwe, ninde urekuye drone, ninde urekuye rokete? M23 byaje kurangira isize igitutu gikomeye cyane kuri izi ngabo z'Abarundi, biza kurangira arizo zifata umwanzuro wo kumanika amaboko. Ni imirwano mu by'ukuri yari ikomeye ndetse aho bivugwa neza ko ku mpande zombi hari abasirikare basize ubuzima, ariko Abarundi bo nyuma yo kubona neza kuri urugamba bataza kurutsinda kandi batangiye kugotwa na M23 bigiriye inama, twavuga neza ko ari inama yo gukiza ubuzima, bahita bamanika amaboko ndetse aho bahise banashyira intwaro hasi maze bihama M23. Benshi bati aba basirikare bangana gutya ntabwo bashobora kwiha umwanzi batabivuganye. Ibi ni ibintu bari bapanze, ahubwo bari babuze uko batoroka bagenzi babo, biza kurangira baje ku rugamba nk'uko bamwe bavuga neza ko aba basirikare bangana gutya bose basa n'abagambaniye bagenzi babo. Ese byaza kuvugwa he mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi yaza kuba yemera ko abasirikare arabe, dore ko hari igihe ajya bihakana ariko akavuga neza ko ari abasirikare be bari ku butaka bwa Kongo, ariko bafatwa akaza kuvuga neza ko abafashwe atarabe. Ibi rero byagaragajwe nuko aba basirikare b'u Burundi bamwe bari bambaye impuzankano z'igisoda cy'u Burundi, abandi bavuga ikirundi ndetse n'ibyangombwa byabo. Ibi rero M23 ikaza kubiheraho yereka amahanga neza ko igihugu cya Kongo cyagiye cyifashisha abasirikare batandukanye mu kuza guhungabanya umutekano w'abakongomani. Tshisekedi nawe akaza kubigirira mu ibibazo bikomeye cyane. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi yazafatwa nk'uwateye igihugu cya Kongo? Ibi byose turaza kugenda tubikurikirana mu nkuru zacu zigiye zitandukanye, aho igisoda cy'u Burundi mu by'ukuri kugeza ubu gisa naho kiri kuririra mu myotsi. Abasirikare bangana gutya ndetse n'intwaro zabo, ariko ziganjemo intwaro ntoya ngendanwa ndetse bisa nkaho arizo aba Barundi bari bafite. Ibi byose byamaze kugira mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ese abagambanyi, bamwe bati hoya ibi ntabwo bishoboka, ntabwo abagambanyi bashobora kuza kuri umubare babakeka ko bashobora no kuza kwicwa, ahubwo aba Barundi bivugwa neza ko bamaze kumena amabanga menshi cyane y'igisoda cy'u Burundi, bamaze kuvuga imikorere yabo, target yabo n'uburyo barwana. Ibi byose M23 ikaza kubiheraho itangira guhashya abasigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru rero zigezweho zisobanura byinshi cyane ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi, ndetse Abarundi bo kugeza kuri ubu ngubu basa naho bamaze gucika umugongo nk'uko amakuru abigaragaza, mu gihe perezida wabo we akomeje kugenda agaragaza neza ko iyi ntambara atazanayiva
kuzivamo. Nyamara bayoborana iki gihugu biganjemo mu nzego z'umutekano, bakuru mu gisoda, bakomeza kugenda bamwereka neza ko intambara kuyitsinda bigoye, kuko 23 isa nayo ifite imbaraga z'umurengera. Yagiye ifata abasirikare guhera y'intambara yahereye abarundi ba mbere bakigera ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yari inkundura ikomeye cyane yo kumanuka Minova Sake berekeza mu mujyi wa Goma. 23 hano hose yagiye habatsindira, ndetse yagiye ibasubiza inyuma, yagiye inahafatira mpira abarundi nkuko byagiye bigaragara. Abaturage benshi cyane bo mwabira bicebo nta nubwo bakunze abarundi cyane, babahaga indura aho banyuraga hose. Ibi rero byose ntabwo byibagiranye, nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi we aracyavunira ibiti mu matwi. Ibi kandi bikaza gushimangirwa n'inyungu akura muri iyi mirwano. Ni inkuru rero zikomeye zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane. Bamwe baravuga neza ko iki gisoda cy'u Burundi gisa naho cyakomeje kugenda kigaragaza kuba cyakora ibishoboka byose ngo cya divansinga maze kize gukuramo 23 hano muri Plaine ndetse no mu misozi ikikije umujyi wa Uvira kugira ngo bumve bari safe, ariko byaragoranye. 23 ifite imbaraga, ifite ibirindiro, amadefense atandukanye, amabaragisi yize ngabo za F23 muri ibice. Ingabo za leta ya Kongo iyo zishimye zihita subira inyuma zirukanka, ndetse bikaza gutuma 23 ya divansinga ikimura ibirindiro. Ibigomeza kugenda bigora izi ngabo za leta ya Kongo umunsi ku munsi. Abasirikare baje gutanga umusada benshi barananiwe kurwanira muri ibice byarabagoye. Ingabo za Angola zarapfuye nyinshi cyane, abacancuro b'abazungu sinakubwira. Ingabo za Tanzania nizo zigihanyanyaza, ariko nazo zirwanira kure. Benshi bakavuga neza ko nta musaruro zitanga. Abarundi ubusanzwe nibo bagerageza kujya ku mirongo y'imbere bagafatanya na wazalendo ndetse na FARDC nkuko bigaragara muri ibice by'inkengero za Uvira, kandi bikaza no kuba bihuzwa nuko abarundi n'ubundi ni ibice byegeranye niwabo, ni ibice bahana imbibi, ndetse bivugwa neza ko ari no mpamvu bagaragara cyane. N'ubundi kurwanira muri ibice ntaho bitaniye no kurwanira ku butaka bwabo, nubwo nabo bakubitirwa umunsi ku munsi, ariko benshi bavuga neza ko abarundi rebo bafashe runini ku ruhande rw'ingabo za Kongo kugeza kuri ubu ngubu. Ndakubwira inkuru yemeza neza ko General Sultani Makenga yamaze kongera gutanga irindi tegeko rishya. Bivugwa neza ko abasore batangiye kwisuganya isaha ku isaha. From now and time for now tugomba kumva intambara ikomeye cyane yongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Igihe cyari cyo cyose duhereye aka kanya dushobora kuza kumva amakuru avuga neza ko intare za Sarambwe zongeye kuwinjira, ndetse zikaza gukorayo ibitendo bikomeye cyane. Ni amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bamaze kunoza umugambi wo kuza gutera Minembwe ku yindi ncuro, ariko ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba remeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya AFC 23 byamaze gusandaza ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zagombaga kuza gutera ndetse zikarimbura Minembwe, aho bivugwa neza ko bashaka kuhashyira defense zikomeye cyane, ndetse hakaza kuba training w'ingabo. Bivugwa neza ko ari za Kayumba Nyamwasa, izo yamaze kwita P5 nazo zikomeje guhura n'uruva gusenya. Ndibuze kukubwira amakuru kandi aravuga neza ko 23 yaburijemo igitero gikomeye cyane. Izi ngabo z'u Burundi zamaze gupanga ndetse zamaze kukinoza cyagombaga kwerekeza Iminembwe. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi turabigusobanura ndetse turabigarukaho muri aya makuru yacu. Nanone ndakubwira neza ko muri Plaine d'Ruzizi muri iki kibaya hagaragaye ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta y'u Burundi gifatikanyije na wazalendo bongeye kunyura ku butaka barasa amasasu menshi cyane kuri defense z'igisirikare cya 23. Amakuru aravuga neza ko 23 itabashije gusubira inyuma kuko yasaga naho yiteguye iki gitero cyakoresheje imbaraga z'umurengera. Abasirikare bakomeretse ku ruhande rwa 23 bivugwa neza ko bagera kuri 6, ariko nanone hakagaragara imirambo igera kuri 7 y'ingabo za wazalendo zaguye muri ibitero. Abarundi 3 bafatiwe muri uru rugamba nabo bashobora kuza kwerekanwa isaha n'isaha. Ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, aho ndi bukujyane Mikenke ndetse mu muhanda mugari werekeza ku munara wa Puezero ahongeye gutegerwa mbushi imodoka y'ingabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko yari irimo ibikoresho byiganjemo ibiryo ndetse n'imiti yagombaga kuza gushyirwa abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bari bamaze gukomerekera muri uru rugamba, aho inkundura ya Puezero yongeye gufata urundi rwego. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye nkubwira byinshi cyane ndetse nkagusobanurira uko ibintu byifashe.
reka duhere kuri inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububirigi nkuko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nkuko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze. Ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma ndetse n'ibikoresho byaramaze kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi quartier ya Minembwe cyangwa se muri iyi misozi miremire ahasanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga guhagurukira ahasanzwe habika intwaro, bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ariho hari buze guturuka izi drone, izindi kandi zikava ku kibuga cy'indege cya Sisangani aho bisa nkaho training wing y'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa yari igiye kuboneka, ariko mu 2023 uyu mugambi yawuburijemo muri operation. Bivugwa neza ko yakorosheje drone ebyiri za kamikazi ziza gusenya ndetse zitwika ku buryo bukomeye cyane izi ntwaro z'igisoda cy'u Burundi. Aha rero niho abarundi bongeye kubondera neza ko amazi atakiri yayande. Ingabo zatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zishimagiza mu 2023 zivuga neza ko zitari zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'aya madrone yagombaga kuza kurimbura ibi bice, ariko mu 2023 ibasha guhagarika iki gitero kitaraba. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko izi ntwaro zitahiye ngo zikongoke zonyine, ahubwo hari n'abazikoresha babashije kwangirika nkuko bivugwa neza ko bakomeretse cyane. Bivugwa ko abazikoresha nyine ari babacancuro igisirikare cya leta ya Kongo cyishyura. Harimo abacancuro bagera kuri 2 bari muri ibi bice, bivugwa neza ko baturutse muri Rumania ndetse n'undi umwe wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro ry'abanyamerika rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince wakomeje kugenda akorana na Tshisekedi umunsi ku munsi. Kandi bikavugwa neza ko harimo abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cyangura muri iyi minsi nabo bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi mirwano. Ibintu rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi, bisa nkaho umupangu cyangwa se umugambi wabo waburijwemo, ndetse ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya n'ingabo ze, ariko kandi bikavugwa neza ko atorohewe kimwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imipangu yabo isa naho iri kugenda ipfuba ndetse ikagenda iburizwamo. Ni agahinda gakomeye cyane, ariko abatuye Umurenge ndetse na Mikenke n'ingengero zaho ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge byagombaga kurimburwa, bivugwa neza ko bo bari kubyinira ku rukoma. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatikanya gushinga iki gisirikare cya P5 bivugwa neza ko bongeye guhura n'uruva gusenya, kuko bisa nkaho bari bifashishijwe muri iyi mirwano yaje kubera muri Plaine de Ruzizi, aho bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi cyari kiri kumwe n'abawazarendo, ariko ngo n'abasirikare bo mu iri tsinda rya P5 bivugwa neza ko harimo n'ingabo bagiye barokirita mu mutwe wa FDLR. Aba rero bakubitiwe muri ibi bice, induru ziravuga ibyaje gutuma baza gutakazamo abasirikare, ariko kandi ibyagarutsweho cyane ni ingabo zigera kuri 2, ndavuga abasoda 2 b'u Burundi bafatiwe muri ibi bice. Reka twigire mu muhanda mugari unyura mu ishyamba rya Mikenke werekeza ku munara wa Puezero, ahongeye kubera ibitero bikomeye cyane mu 2023 yateza mbushi imodoka yari irimo intwaro, ndetse intwaro ntoya, ariko kandi ni imodoka ya gisirikare yari irimo ibiryo n'imiti. Bivugwa neza ko byagombaga guhabwa abasoda b'u Burundi bamaze iminsi bakomerekeye ku rugamba, bakaba bafite aho bacumbikiwe cyangwa se kampu ntoya ya gisirikare bamaze kuba bahungiramo. Aha rero bivugwa neza ko hategewe ambushi ku buryo bukomeye cyane. mu 2023 yongera gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana bisa nkaho amazi atakiri yayandi, imirongo y'imbere ku rugamba ibintu byahindutse hakurya no hakuno, ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Nanone biravugwa neza ko za Kabunambo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane nyuma y'iminsi 2 yose, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri hatumvikana amasasu. Bisa nkaho 2023 yongeye gusheringa kuri izi ngabo ziri kuri Kabunambo ya mbere, dore ko 2023 yamaze kugeza intwaro ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM zirasa kure kuri uyu musozi wa Kabunambo, aho ibirebera kure izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zifite ibirindiro kuri Kabunambo ya kabiri. Ni imisozi ibiri irebana, abahari ndetse aba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, abose bakomeje kugenda bacungana ku jisho. Ushobora kurangara ashobora kuza
kuza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto uyu nta wundi ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kwisanga mu ntambwe 18. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agahinda benshi baravuga neza ko kongeye kumwegura, agahinda kongeye kumudugika. Benshi bati Antoine Felix Tshisekedi mu marira menshi AFC 23 imuhaye isomo rikomeye cyane atazibagirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho imaze kurasa bamwe mu basirikare bakuru muri iki gisirikare. Bivugwa neza ko bahise banajyanwa mu bitaro bya Uvira rwagati, ariko biza kurangira ntacyo bitanze, biza kurangira bitabye Imana. N'abasirikare babiri bivugwa neza ko bafite amapeti ya koloneli nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse bivugwa neza ko abangaba kandi bari baje bacungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane. Bari baraye mu mujyi wa Uvira, bivugwa neza ko bari baje hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira aherekeza za Bijombo nk'uko bigenda bitangazwa. Bijombo kandi bivugwa neza ko atari ubwa mbere haguye abasirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo. Mu by'ukuri abangaba bivugwa neza ko aribo Tshisekedi yari yohereje nk'inkoramutima ze, kandi aba hafi bamufasha umunsi ku munsi, ndetse bigasa nkaho mu gihe yaba adafite abagabo bivugwa neza ko amapeti yabo ndetse atarakwiye kuba ariyo, kuko bivugwa neza ko bari bafite gahunda yo kuzamurwa mu mapeti ndetse bakaza kugirwa abisumbuye ku bakoloneli mu gihe baba bavuye muri misiyo yo kuza gukusanya amakuru y'ibiri kubera ku rugamba, ndetse no kuza kugeza kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo ibiri kuva ku rugamba ndetse nuko situation imeze, kuko bisa nkaho habaye ikibazo gikomeye cyane kiri gutumiza ingabo za leta ya Kongo zidatsinda. Aba rero nibo baguye mu rugamba. Uribaza ngo byagenze bite abafite amapeta angana gutya ko batagaragara kuri front line? Ese barashwe nande? Ibi biraza gusobanurwa cyane AFC 23 binyuze muri mudahusha cyangwa se sniper wayo. Bivugwa neza ko ari warasha amasasa 6 ayarasa kuri aba bagabo nyuma yuko yari yamaze kumenya imodoka barimo batemberezwa n'ingabo nyinshi cyane zibacungiye umutekano, bagenda babereka ibice bagarukiramo, babereka ibice AFC 23 irimo, bagenda babereka n'ibice 23 ifitemo defense zikomeye cyane, kugira ngo urugamba ruzajye gupangirwa Kinshasa maze yazoherezwe ingabo n'ibikoresho rurangiza bishobora kuzaza kurimbura AFC 23. Abangaba kandi amakuru agaragaza neza ko bamaze kuba barangizwa na AFC 23. Nizi nkuru bari baje gufata batazibaze, ndetse ngo baze kugira umugambi bacura mu bisha nk'uko bari baje kugenda biga urugamba. Uyu warashe izi ngabo za Kongo byatumye Tshisekedi arira ayo kwarika, nk'uko bivugwa neza ko Kinshasa kugeza ubu ngubu ari imiborogo gusa, ndetse haravugwa igisa naho hashobora kuza kuba igimeze nkaho ari icyunamo cyangwa se gufata igihe cyo kuba bagerageza kubabarira cyangwa se kunamira abangaba bamaze kwicwa. Ariko kandi bivugwa neza ko igishimishije kuri izi ngabo za leta ya Kongo ari uko iyi mirambo yabo babashije noneho kuyitwara nk'uko byagaragaye, kuko uwabarashe ntabwo yarabegereye cyane, ndetse biza kurangira uyu mugabo aje kuba nyine akora ibitendo bikomeye cyane. Bivugwa neza ko uyu sniper cyangwa mudahusha wa AFC 23 yari yitegeye neza aho izi ngabo zaturukaga mu gihe zari ziri mu bice zisanzwe zikontorora, ariko kandi zigenda zisatira AFC 23 ariko zikagenda zitarasa, ariko bisa nkaho zifite ubwirinzi bukomeye cyane ndetse imbunda ziremereye cyane n'imodoka z'intambara. Uyu rero yaje kubacunga maze aza kurasa bamwe muri aba bayobozi bivugwa neza ko aribo bari baje kwiga uyu mushinga wo kurimburamo 23 maze bakawujyana Kinshasa. Tshisekedi yongeye kohereza inshuti ze magara ndetse abo bakoranye ndetse bamukingira ikibaba. Bivugwa neza ko aribo bari bamufatiye runini aba bagabo, akaba niyo mpamvu bari boherejwe muri ibice. Ubu rero biza kurangira bamaze gucishwaho. Nagahinda gakomeye cyane, namarira menshi cyane Kinshasa, ariko kandi ibingibi nkeka ko bakabaye barabimenyereye, kuko umunsi ku munsi AFC 23 bayisomo rikomeye cyane kuri imirongo y'urugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gihura n'uruva gusenya. Ni inkuru zigezweho kandi zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane mu bivuga neza ko iki gisirikare kandi cya
M23 kitahise kirekereraho, bahise bakora advancing ikomeye cyane byaje gutumiza ingabo za leta ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko zari zifite ibikoresho biremereye cyane, ndetse hari n'abasirikare bisa nkaho batari basanzwe muri bice, ari nayo mpamvu byabagoye, ariko bakaba abasirikare b'abahanga cyane kuko babashije gukura imirambo y'abayobozi babo muri ibi bice, ndetse bakayijyana ibyo bagenzi babo bari basanzwe muri bice batari bamenyereweho, kuko iyo warasaga umwe bahitaga birukanka bose bagashwiragira. M23 bivugwa neza ko ibi yabikoze, kandi umwe muri aba basirikare we atahise yitaba Imana, ahubwo yaguye mu bitaro bya Uvira akimara kubigeramo. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane, ariko kikaba igikuba gucika umugongo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone rero amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto yongeye guhamagara perezida w'u Burundi asa n'umuganyira amuririra, amubwira noneho ko ibimubayeho ijuru rimwituye hejuru. Ibi kandi ntacyo uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yari bukorewe, kuko nawe amubwira neza ko ibyo arimo bitamworoheye, ndetse ko nawe ataryama ngo asinzire. Aba bagabo babiri bisanze gute bari kudugarirwa n'ibibazo bikomeye cyane, nk'uko bivugwa neza ko ibyinshi aribo babyiteye, ariko kandi bikaza kugaragazwa nuko aba bagabo nanone ikijyanye n'agafaranga cyo barakibona, kuko ibirombe byinshi cyane babyigwizaho, ndetse bakaza kugenda bashoramo ingabo zabo kugira ngo zibacukurire, ndetse zikaza kuba zihagarariye bimwe mu birombe, dore ko hari amakuru avuga neza ko Tshisekedi we yamaze no gushyiraho umutwe ukomeye cyane ngo wo kubungabunga umutekano wo mu birombe, cyangwa se wo gucunga ibirombe. Byumvikana neza ko aho gushyira umutwe w'ingabo zikomeye cyane zo gucunga umutekano w'abaturage, ahubwo yashyizeho ingabo zikomeye cyane ngo zo gucunga ibirombe. Ibi rero byagaragaje neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakoreshwa mu nyungu z'aba bagabo bategetse ibi bihugu, ibiri gutuma rero bikomeza kugenda bibagora, kuko zahabu ziraboneka ndetse n'ibindi by'agaciro, ariko ikijyanye n'amahoro ngo cyarabuze, kuko ubu abari kwicwa ni bamwe ba hafi muri bo. Bivuga neza ko nabo baba badatuje ndetse bataryama ngo basinzire. By'umwihariko Tshisekedi we ntabwo yorohewe, by'umwihariko na perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kugenda ashyirwaho puresha, igitutu gikomeye cyane, bamucanaho umuriro bamwe mu bo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare. N'amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo finaroma ishobora kuba igiye kuba yabamo ikintu kidasanzwe. Benshi barabyishimiye bitaraba, benshi barabisaba, benshi kandi bakabyifuza, ariko kuri iyi nshuro leta yigenga ya M23 yitwa Kivu Republic benshi bamaze kugenda bayitangaza. Ese bigenze bite? Byamaze guca amarenga. Ni mu gihe umuvugizi wa M23 wungirije kuri ubu ngubu yamaze kugenda aca amarenga yuko ibyo barwaniye bigiye kugerwaho, kandi bigashimangirwa n'urugendo rwa James Wane, uyu mukozi ukomeye cyane w'umunyamerika ukora muri MONUSCO, ndetse werutse kugirira uruzinduko rukomeye cyane hariya mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mwarabibonye aho uyu mugabo yaje ndetse akisanga yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na M23, yaba ibyabereye mu ruhame n'itangazamakuru, ibyabereye mu muhezo, aho benshi bavuga neza ko ahangaha hariho Tshisekedi yarangirijwe ku buryo bukomeye cyane, ikitwa gucamo Kongo ibice bibiri, ariko kandi ntize kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru. Kongo ikagomeza kwitwa Kongo, maze igice M23 ikontorora kinini cyane nacyo kikaza kwitwa Kivu Republic. Iyi Repubulika ya Kivu benshi bamaze kugenda bagaragaza na bimwe mu birango bavuga neza ko ari ibirango izifashisha. Ni ibirango birimo ibendera ririmo inyenyeri hagati, ndetse bivugwa neza ko ari ryo M23 mu gihe yaba imaze kubona ubwigenge, ndetse hakaza kubaho kuyiha iki gihugu, byaza kugenda byifashishwa. Biravugwa neza ko kandi indirimbo y'igihugu n'ibindi byose byamaze gutegurwa. Iri darapo nk'uko ryakomeje kugenda risirikira ku mbuga nkoranyambaga ririmo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko bigenda bigaragara, ariko hagati hakaza kuba harimo inyenyeri. Benshi ntabwo bigeze basobanura ibijyanye n'aya mabara, ndetse kuko bitaraba official, ariko ni ibintu benshi bavuga neza ko bigeze kuri 80%. Ese Tshisekedi bizagenda bite? Ni mu gihe M23
M23 yarwanye intambara igihe kinini cyane ituruka mu mashyamba ndetse biza kurangira itangiye kumanuka mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza igeze mu bice bya Masisi, itangira kumanuka yerekeza mu bice bitandukanye bya Sake, ariko kandi iza no kwisanga yamaze gufata umujyi wa Goma mu rugendo rutari rworoshye n'ibindi bice bitandukanye binini byabereyemo imirwano ntigeze mvuga. Aho M23 icyo yarwaniraga benshi baravuga neza ko ari cyo yakabaye ihabwa kandi cyamaze kugenda kigerwaho. Ibiganiro by'amahoro byose kuri ubu ngubu bisa nkaho Tshisekedi bigenda bimukasa nyuma yuko bamaze gusanga yaragiye akora lobbying zikomeye cyane ndetse akagenda akora ibisa naho atari ubunyamuntu cyangwa se n'ubunyamwuga. Ingabo ze za Kongo zagiye zikora ibyaha by'intambara zikaza kwica abasivile ndetse badafite intege zo guhangana nabo. Ibi byose nibyo byagiye bigenderwaho. Ikindi kandi hagendewe ku mutekano ubarizwa mu bice M23 ikontorora, hagiye hakorwa amakusanyamakuru ndetse hagakorwa ibimeze nka supervision ndetse biza kurangira M23 ishimiwe kuba yaragaruye ituze n'umutekano muri ibi bice bya Kivu ikontorora, ndetse benshi barifuza ko isubira no mu mujyi wa Uvira kugeza ubu kuko nawe uri mu bice bya Kivu nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi benshi baravuga neza ko igihe cyabyo nacyo cyegereje kuko hamaze kugaragazwa inyigo ya nyayo ndetse n'ibisa nkaho igisirikare cya M23 cyamaze no kuba cyashyirwamo inzego zitandukanye. Ni mu gihe kandi leta ya Tshisekedi yo ikomeje kuba iririra mu myotsi, mu gihe benshi bavuga neza ko Tshisekedi yiringiye Amerika yihugirwa mu ntambara itayoroheye na Irani, ndetse biza kurangira Irani ibashije kugenda itesha umutwe Amerika ku buryo Tshisekedi atari kongera kwitabwa n'uwari we wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo amuhe ubufasha. Biza kurangira kandi abanyamerika ahubwo batangiye kwisurira M23 mu bice kontorora by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ndetse bakagirana ibiganiro ibyaje kugaragariza Tshisekedi neza ko amabuye y'agaciro yari yaremeye akayemera ari amabuye ari mu bice adakontorora. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gusanga igomba kuba yakorana na M23 ahubwo bakaza kuba bakorana ubucukuzi bw'aya mabuye kugira ngo iki gisirikare cya M23 aba ari cyo kiba gikontorora za Rubaya nk'uko gisanzwe cyakontorora, kuko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Agahinda benshi batikarakanyagwa. Iki gisirikare cya M23 kuri ubu ngubu gifite murayi ndetse na avantage zikomeye cyane, nuko abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bo bakomeje kugenda nabo barira mu myotsi, barira bavuga neza ko batitabwaho ndetse ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa byose ku rugamba. Ari nayo mpamvu ngo bakomeje kugenda batsindwa bagatakaza abasirikare benshi cyane, abandi bakaza kugenda bafatwa mpiri nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birasobanura iki? Mu gihe iyi leta ya Kivu Republic ya M23 yaba ishinzwe ndetse hakaza kumera nkaho ibihugu bibaye bibiri nk'uko umugambi ugeze kuri 45%, benshi baravuga neza ko M23 izaba ari igihugu kinini cyane, ikaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu birimo u Rwanda, Ubugande, Uburundi ndetse na Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika, ndetse bahana imbibi n'igihugu cya Congo DRC nk'uko bizaba bigaragara. Ibi kandi benshi bakavuga neza ko bizasubiza abaturage bahoze ku butaka bwa Congo mu ngo zabo ndetse bakaza kongera gutura iwabo, nubwo bamwe bahunze bakaba bamaze imyaka myinshi cyane bari mu buhunzi, ndetse bamwe bagiye bajya mu bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika. Bikavugwa neza ko bazahita baza gushora imari ndetse no guteza imbere iwabo, yaba za Masisi na za Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Birere n'ahandi. Bisa nkaho icyo gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaragize indiri yacyo. Abasirikare benshi cyane bahise M23 bamaze kugenda bahabwa andi masomo yisumbuye kuko basa naho batakiri kurwana nk'inyeshyamba, bahindutse nka leta nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Namakuru yaragaragaza neza ko igihe ibi bizaba bimaze gukunda kandi hazahita habaho itangazo rikomeye cyane, official communique. Abanyamurenge abandi bose zambaza Masisi ndetse n'abandi bagomba gutaha, ababishaka bakaza bakubaka igihugu cyabo kuko icyo abasirikare babo barwaniye ndetse nabo ubwabo bagiye batera inkunga baba baramaze kukigeraho, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaza gusigarana ubutaka bwacyo, maze n'iki gice cya Kivu kikaza
kikaza kugira ubutaka bwacyo. Iri tangazo benshi baritegerezanyije amatsiko kuzabona itangazo ryatanzwe na FCM23. Amahanga nayo yabitangaje, ibinyamakuru byose byabitangaje biri kuvuga biti ubu tuvugana havutse igihugu gishya muri Afurika cyitwa Kivu Republic, aho FCM23 yamaze kugenda iharanira ubwigenge, kwishyira ukizana ndetse no kwisanzura ku butaka bwa kavukire, kandi bikaza kugerwaho. Namakuru agezweho nonaha yemeza neza ko FCM23 ibintu by'imbabazi ndetse no kugirira impuhwe abacancuro bafatiwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa niyamaze kubyibagirwa. Ni mu gihe abacancuro bafatwaga kuri ubu butaka bwa Kongo bajyanwaga mu bigo bya gisirikare, aho FCM23 ikontorora, bamwe bakagirwa imbohe z'intambara, nuko igihe kikagera bamwe bakoherezwa iwabo. Hari n'abagiye basabirwa inzira kuko ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifunze, ndetse biza kuba ngombwa ko banyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho FCM23 yatakambiye u Rwanda irusaba gutanga inzira kwa bacancuro ngo berekeze iwabo. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri. Kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze. Abacancuro bafatiwe kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nshuro FCM23 yabanje kubibutsa ikintu kimwe. Yababwiye neza ko ubu butaka buri kurwanirwaho n'abaharanira uburenganzira bwabo, abaza kuhakorera amafaranga y'amaraso itabifuza. Aba barongeye baragaruka, irabarekura, barongera baragaruka. Kuri iyi nshuro bafashwe nta mbabazi, nta mpuhwe bagomba kugirirwa nk'uko byamaze kugaragazwa. Abacancuro bamaze gufatwa, bamaze kubohwa, ndetse biravugwa neza ko ari ibihano bikomeye cyane bagomba guhabwa kugira ngo bize kubera isomo n'abandi bari kuri ubutaka batarafatwa. Niba bishoboka baze kuba basaba inzira bitahire, inzira zikigendwa. Abafashwe kandi biravugwa neza ko ari abacancuro FCM23 yaje gucakira ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bari muri operasiyo zo gutegura ibitero, dore ko bana aribo bategura bya bitero by'indege ndetse na za drone zikomeza kugenda zivundereza amakompra ndetse n'amarokete mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice nka za Minembwe ndetse n'ahandi nk'uko bigenda bigaragara. Aba kandi nibo bategura ibitero bigabwa kuri FCM23 umunsi ku munsi, yaba muri Plaine de Ruzizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ubwo turi muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ntago turagira muri Kivu y'Amajyaruguru, za Masisi, za Rubaya n'ahandi hose, ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Aba kandi nibo bagiye bagaragaza umuhate ndetse na avantage bagiye bagira kuri urugamba, bakaza kwereka izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko zigomba guhagarara kugira ngo baze kuzikavaringa mu bijyanye n'ikirere, maze nazo zize kunyura hasi ku butaka. Ibyagiye bigora FCM23 guhangana n'ibitero bikomeye cyane, ari ibyanyuraga mu kirere ndetse n'ibyanyuraga ku butaka. Ibi rero byaragoranye cyane, ndetse ibyaje gutuma iki gisirikare cya FCM23 nacyo kiza kurakara ndetse kiza kurya karungu, birangira gifashe umwanzuro ukomeye. Uribaza ngo umwanzuro ni uwuhe? Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane ntabwo babashije gukavaringa aba bacancuro. Byaje gutuma FCM23 abo yafashe nayo yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kongera kubumvisha. Biravugwa neza ko baziritswe amaboko ndetse baza gushyirwa mu modoka inyuma, aho batari bitaweho cyane. Aho bivugwa neza ko abacancuro bagomba gukorerwa icyitwa torture kugira ngo bakomeze kugenda bavuga byinshi cyane ndetse basobanure iby'imikorere yabo. FCM23 kandi amakuru aravuga neza ko iki gisirikare gisa naho cyahinduye ingamba ndetse n'uburyo bw'imirwanire n'uburyo batreatingaga aba bafashwe ku rugamba, aba bacancuro ndetse n'abandi. Bisa naho byahindutse kuko babonye ko kubajenjekera ari byo bituma kubafata bisa nkaho ntacyo bivuze. Abari gufatwa kuri ubu ngubu bagomba kujya bahabwa ibihano biremereye cyane ndetse ibihano bishaririye nk'imbohe z'intambara. Ni mu gihe ibiganiro by'amahoro byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi, hariho ingingo yemeza ko bagomba guhererekanya imbohe z'intambara, ariko kandi ingabo za leta ya Kongo imbohe z'intambara zifite ni nke cyane ugereranyije n'abasirikari ibihumbi n'ibihumbi. FCM23 ifite b'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi barimo n'aba bacancuro. Inkuru rero ziravuga neza ko FCM23 ari iri kwingingwa na leta ya Tshisekedi kugira ngo bahererekanye izi mbohe z'intambara, ariko bisa nkaho FCM23 itari kubyumva neza, ahubwo ikomeje kwa advancinga mu buryo bw'imirwanire, aho ikomeje no kugenda nyine icakirira aba bacancuro kuri inshuro. Ibihano ngo birakakaye FCM23 yariye karungu kugira ngo nundi wese ushobora kuza gutekereza kuza kuri mirongo y'imbere ku rugamba aze gutekereza neza ko ashobora guhura n'ubabare atari bya bindi bya diplomasi ndetse no gushaka inzira z'ibiganiro. Mu gihe wafashe umwanzi washobora kugwa
guhitana ku rugamba. Bima 23 bifashe mu mwanzuro mu gihe abo yafataga byajyaga bigaragara neza ko iri kubabembekereza, irimo iraborohereza ndetse irimo irabafasha buri kimwe cyose, bikaza kurangira ibarekuye. Nyamara bagiye